Dek. Lupa bawanya, Bu. Yang di belakang turun dulu. Iya, Bu. Nah, yang di belakang boleh sekolah langsung. Nah, untuk adik nggak boleh jalan. Kok nggak boleh saya jalan, Bu? Pasti saya jalan, Bu. Saya mau sekolah. Adik boleh jalan pakai masker. Cepat sekarang pakai maskernya. Boleh dah jalan. Aduh, susah. Kan kayak biar keren boleh naik. Angon masker. Bumi kene. Kelas awat cai ni. Kamu ninggal. Nah, kelas lain cai. Ninggal le. Nyak cang bangun jalan. Keleng kan udah cowok timpalin nih. Nak cai keleng. Keleng jeleman nih. Nah. Jeleman ini. Cowok timpalin boleh nungles. Nah, bagus kan. Boleh. Cai kan masuk. Ini mau konceng. Isap tuh ini mau konceng. Ada itu dong. Cai belale. Buat awang penget lo nih ada kan lihat. Penting kan nang jalan jadi. Gerawan mudiang ke cowok timpalin. Cek lebih anu nih. Aduh, mau mati. Sekarang Bu, boleh kan jalan? Saya sudah pakai masker. Ini mana Bu? Nah, yang penting nang jalan jadi kencang sini. Adek. Tahan ya, Dek. Tahan apa ya, Bu? Baunya, Dek. Loh, Ibu ngelencang nganggon masker. Lalu dari menjalan. Terpaksa kena cawet pun tadi. Aduh. Kalau semua kayak gini, Bu. Baunya, Bu. Aduh. Gimana, Bu? Kasih jalan dia. Kita kan sudah bilang kalau pakai masker boleh jalan. Dia udah pakai masker. Meskipun dari kiri. Kasih aja jalan. Siap, Bu? Nggak ada masker. CD pun jadi. Aduh, adiknya ini.